Karon dia maluk arena isira hasur maluk hali ya programa talkshow gubernurona ba idisang ohingiang. Anesa kita hatene kata partisipasang juventudi iha era resistencia ba ukun rasikan iha mos kontribusang nebe ke hola parte ya sound importante ida ba Timor Leste hodi bele atingi independencia ba Timor Leste. Wensa ho kontribusaun Juventude Sira ia era ukun rasikan. Hanesang finalaisne iha celebrasaun lorong nasional Juventude iha grupo organizasaun Juventude Ida nebeke hanarang Juventude Hadomi Natureza hola kontribusaun iha celebrasaun lorong nasional Juventude batinan sanulu resensia nebe sirahalo aktividade ida hodi lau aing husi munisipio Lautem to iha kapital Dili atu hatene kona basiranya aktividade ida ne maluk arena sira husi studio segundo VIP TV Betani Training Center ami convida ona representante sira husi Juventude Hadomi Natureza hanesang Grazinha da Silva Conceição nudar presidente Juventude Hadomi Natureza. Boa tarde. Boa tarde. Dia ke? Sim. Dia maluk sira além de Grazinha hola presença mos ya studio idane Aida Ratna Fernandes de Deus nudar membro. Lorong dia Aida. Ita se dadalia sobre iminya aktividade ida findalais ne nomos ikona ba iminya organização. Dia maluk harena isira idane itanya programa talkshow gubernurona ba ide saung ohingiang atu informa kata programa idane parceria entre VIP TV o Secretario Estado de Comunicação Social hodi dissemina informação iha aktividade governo siraniang nomos parceira sira iha area juventude desporto arte no cultura Hau Evangelisto Santos Meilana kita hahu itanya programa talkshow gubernurona. Sing Grazinha nudar presidente ya ba organização Juventude Hadomi Natureza. Ita hare kata pindalais ni ya celebração lorong nasional Juventude yang ba dala sanulu resensia nomos komemora hutu lorong masakre Santa Cruz batinang tulunulu resintulu iha neba iha aktividade ida nebe ke involve usiminnya organização ida ne nebeke aktividade idane lau aing usi munisipio Lautem to iha kapital Dili. Tebot explica kenapa programa idane. Tambah saida JHN halo idane. Ya, início sama-sama ganhamos contribuir para a promoção da Nacional Juventude idane. Primeiro, a Juventude da Natureza parceiro o Ministério da Juventude e Desporto e Agricultura, convida o presidente Jeddah que pabalam saya nessa comissão de comemorar a Nacional Juventude. Então, idane, unida que passar na comissão, submete o programa de Juventude da Natureza a comissão faz o programa que está seguimos no AIN, para comemorar a Nacional Juventude. Então, a AIN idane, se for responsável Bahia, que para a organização de Juventude da Natureza. O idane,
jeheng buli delega nima bolu honi sama sebenarnya jeheng estabelece la holi untuk bagi lawan. Tambah sudah imi hili lau aing. Kita hari distansianya dok itu pas ini halai liu ba hadomi natureza niang. Lau aing dan ini ya konteks ini memang sih. Terus ni kita kalau lau aing ni klien yang mau tu bela lau aing, mereka emai darua, memang kalau bela lau aing kalau distansi memang tu. Então Mahirap ko ng programa da lawaing ni iha, submete na iha Komisyon Nasional sa Pemerintahan. Ano ba? Explica ito ko na pasay da mga lawaing. Lawaing ni, minsan export to extreme ida. Debemos kahola parte ida pessoal aventureiros niya. Então lawaing ida ni objetivo ita para submete iha programa ida eventual loro nasional ida ni. Objetivo kita harap po honra no ato na yung filapali kanya masos ng sira kanya sabos sira kanya lutanain sira naging soven sira na may sira ulo momento ya ibansang village niya sira luta sa poster na lang sa poster na isi tentang lihi sila lain ita to na yung filapali waktu jalan memang sekiranya proses kita balik masalah ya proses yang sebenarnya kila tiro no batu memang proses de desenvolvimento né kita lalu pernah pating pula dan spiritu nasionalisme patriotisme para bel hanon pating kata sering luta ne kita bisa tahu valor dan mengira kami lawain dan ini am lawain de dia serada benar turut kata am lawain bebe misal law ya foho senti sila musia foho na sama proses sudah punya selalu ingat pasti problem misalnya sudah ingat tumbuh komunitas problem misalnya ini kita lalu kita lain sudah mati selalu tu sudah sendiri depois sudah aplicar técnica sudah aprende mengira lawan lawan kan hang lagi sudah mampu misalnya sebelum kita nya sebelum sudah lawan lawan hang sudah aplicar betul sudah bukan hanya lain Mahirap sila law, umalaiha. Sila aplika halumifat, halumma baraka wan dayla. Tahu dari ita objetivo da hanunin sila pali. Kaya soalnya sila mau sakripisya sebenarnya. Primero ita kako dari onda, dari kapuro masyarakat basira. Bawa ini kapuro dari spiritu da kata soalnya dahulu sila lamate makami. Napati hamrik, kalau di masa agama soalnya sila fauna ini pasal. Ya, jovem sila século XX, sila po nakat ng kontribusyon da nemeke para desenvolvimento de nações. Sim, Oing explica kata ke decisão husi atividade lau aing ni tambah kooperação com comissão organizadora. Sim. Ida imi hahu husi lau tem maite dili. Ni decisão husi sira mako o imi mahili. Itambah saidu maka hili husi lau tem. Programa da lawan ini, programa ini anexo ya TUR, Comissão Nacional de Juventude. Devemos acumular o comissão organização lá, esse grupo de juvenis, se PES, se ya estamos grupo de juvenis, se é parceiro do Ministério da Universidade. Então, o programa da lawan ini, comissão será decidida na será decidida em vez de também juventude da natureza, mas pela parte comissão do outro. Tentang lawan ini sudah ya komisan apa ya kita organisasi kelima di daerah apa bagi lawan. Sing ia emana inghira maka partisipa iha lau aing idane wanghira sira lau aing ni iha tang acompanhamento si parte segurança o imi puru o si jaen. Ia lau aing idane partisipa usi minggu na sanolu sama dista. No se continuamente a minggu na lima devemos junto usi lokal. Dasira untuk sanolo resmi. Mai pe lawain idane ami lamesa. Lawain idane komposto si generasi ko zegen ni equipa se delega usi escola ne mesmo delega estabelecer uma ventana sana estudante do mundo da escola. Depois se lawain idane se etan monitoring. Usi comissão se mesmo muito poder organizar eventualmente. Comissão se parte organização se mesmo muito insira monitoring. Mengira lá
que palavra essa sempre relata relatórios se eu fatin de bioma agora da semana pensar ya oras 10 minutos se sempre relata relatório saya nessa dalam ida betul baik kita comissão sih waktu mana memang kita lawan presiden kalau belum kesambung pakai komisi. Sim, ba Aida, hanya sang ohing grazinha explicaten apa atividade né, pois dehang kita buat mus involve iha lau aingi dan ini nain sanulu ne feto hira mana hira. Ya, baik kita lawannya keputusan nasional, so boleh jadi kata, ya kita lawannya kita posisi mana itu, masih itu. Ida husi nain sanulu, kita buat lawain sentimental usah. Baik sentimental lawannya, primeiro mah nessa festa foi a primeira vez Bahawasi, foi a primeira vez lá onde está se bebendo, e depois de segundo senti orgulho então poder participar de atividade de Bahawasi, mas que lá outro kita kontribusi si saida makita be sira kontribusi saida makita iha tapi usi tene força usi tene energia so kontribusi sama. Sing oing kita buatnya presidente kuliah katak lau aing la signifika imi lau aing ya istrada bot mai betwir hotu lau aing ida be uluk ya historia itu ang bele explica to fating de be mak imi lau. Iha bagai lawannya bayar rutin. Primeiro descansa iha seri suku ukisi seri suku ukisi. Ne si lau tema hina di estrada di. No mais seri suku ukisi yang betul descansa qualita iha se salvaram. Nemos como se estrada. Depois me toba falta iha triopa, de loca me toba falta iha Yalea. Depois mantutu vila mais falei ya seri suku Makadua, Boston Mr. Tibu, Foho dan Narang di mana, dan ini depois ikutnya mereka kali Hera depois mereka bayar pulau. Nah ya parte dia lawannya nu, saya boleh isi dalam jauh dalam jalan dia, setelah musia, depois kono si mota musia, depois kono musi tasi, dia kono musi dari sekolah. No rute ser na mesma kita poti kita calcula para sampai tu beli poti distância na mesma base se te kono si dalam loja dalam rumah dalam se te go no dalam rumah dalam se go bata kita alternativa será meta poti para tu beli tola mais ang si dalam kita hidup na mesma condition lorong hira durante lorong hira Milau Milau quase lorong sia sim am hito di lorong sia. Sim, entre a infating sira nebe que Itania eroi sira uluk luta ba imi consegue toya fating badu ni. Bahia se itu kuliah pun story dalam rumah sepati sampai 50 dan luta naik serliba dalam rumah itu tempat rumah ada kan. Tapi itu fiat kata galang sampai kita po tidak rumah siram segitu sih dah hasilnya. Sim, oing must explica hakat mota itu pesai foho tung foho entre terreno ida geograficamente ida imi laune ida nebe mak ia fating nebe perigo kalai ba imi bahia dalam quase ia dalam sampai kami ini ya perigo pasti risiko sih tapi se suruh bahia nebe mak paling risiko sih oleh Nama dalamnya si parte dalamnya udah rumah di segurança masuk semua si parte polisi dunia depois se quando falo si pasi hanya pasi melalui tang stasi ke orang lain tapi si parte motanya dari rumah dari motang si motanya itu sampai di tanah atau buat sekolah itu sing ia dificuldade ida imi hasuru wengira lau aing tambah oing grazinha kuliah kata ke yang nabamos quando hang laiha imi mas oinsa imi mak belejere maneza imi nyang ida no nemos toba fating laiha acontece galah ida ni dia baini ya dificuldade si proses launi sempre no dalam bar kami suruh lima tambah 5 na 5 si parte lorosani marasani tambah visitasi sudah rumah itu berkaitan dehidrasi kenapa
kami menos de MB. Noi de sebut mak tambah dalam rumah ia dalam batu, lah ia comunidade helaka. Então, rumah itu menos de bemos. Consumo bemos arrasa. Essa parte se demassa no colhal. Auxila lenha, mas vou falar muito tujuan dan rumah comunidade balu dan dalam hebat. Então, kita kami consegue aparat ekspor dari rumah para distribuir. Nós vamos sira apoio, sira apoio, vamos sira apoio untuk situasi para poder levar funcionamento. Nós bayar kita lawannya busidili bahwa busidilinya nori bato helotem, essa pos mina masih masak dia. Badai sabab modalnya amilau dari rumah profil hetang kios dan bema kita masa sangat salah kali sama oh sa mercado rumah di Macomodo kan orang. Ok, kita bafali grazinha, oing Aida explica buat barat quando basirnya lalau tambah sira maka tung duni ia terreno baidane. Em termo organização, saída maka Juventude Domi Natureza prepara ba membro sira, oing ira sira implementa atividade dane. Contribuição organização. Antes sira lawan sira kita boleh kita naik sanoli, kita naik pada komunitas ini, sira hal preparação físico, sira atleta sira tinggi treino, olahraga, preparação física pada dia, preparação psicomentalidade sira nem, preparação habilidade. Antes sira lawan, nicho sira envolve a organização, sira mistura formação karakter. Organização pona sira organização sira bela. Kalau manajemen do tempo, manajemen do lalau, manajemen do bahan, manajemen do setor sendiri media, ini tidak ada yang jadi sama antes saya lawan. Jadi programa dari lawan ini. Saya planning, depois de ser lawan dia, kita organização, saya dah organização povo sira, uma organização sira, ele aplica uma bandeira sira lawan, sira também. Dia sila lawan ini, kita masih ada kata kau lawan ini sudah sila itu berbau ini sudah paling saya sudah pernah atau mana lawan. Tapi organisasi nampatin responde organisasi saya masih sih. Dia saya di sana namanya Juventude Domi Natureza, lawan dia sudah buat dari bilang organisasi. Kita potong organisasi berbasira mah tidak organisasi karakternya. Liga funcionalidade, mentalidade física, a ser bela relação decisão, maneira solução de uma vida, a da universidade, a qualquer atividade que você tem, passa na mentalidade familiar, se jovem deve maduro, bela solução se deve para ser bela responde na vai liga funcional. Será na insanulu ni liusi prosesso seleção ou voluntariamente decidir. Sira na sanulu ni kita delegasi organização apa? Delegasi organização ni dia seleção sira participa masih di proses preparação de treino. Sira nabi mak latihan lorong tolu ada berapa? Treino masih pulang gitu. Treino saya. Sira olahraga, halai, olahraga yang masih bisa pakai semua força, dia tem que descansar dia, kan dia kalau di luar cedo, dia tem que hari itu sudah descansa. Treino assim que kata saya treino buat cedo, sira preparação olahraga, tem que halo exercício pulang dari jalan. Então pulang dari rumah teh, kami kolega dari mana mensabar ada sedikit penasaran, oh kami kolega dari tadi dah memakan, ini mak mau manggil, mau moki, sira mak Preciso máximo ali vai até assim treino lá a lista treino lista presença para preparação sudah kan serta mulai dari toma treino full mau pindah balawan treino kalau mau tol treino mau makan treino mau sama mulai kita mau coba di exercício. Ok. Sim, Aida Rasik envolve JHN hahu satina. Pessoal, envolve a grupo de natureza e a 2019. Tambah saya dah akarag di sini, Hodi tambah. Ya, primeiro tambah mostra lá. Dari segundo, momento de família família bagus envolve a então harus atividade da rumah
parte de da rumah yang dari sakoho yang kampat tua sosiokultura konservasi ambiental então hari atividade sering da rumah itu juga mesti tang para participar menarik foto nih então ainda bane dulu para berpartisipar yang atividade ini até agora. Então, retang hotu apoio husi família. Sim, retang. Sim, ita kuliah kona ba juventude hadomi natureza barakliu nia atividade voluntariamente salah. Ita kuliah atualmente o em lorong jovem balu mus hanui atau halu atividade ida sira hanui maka osang hiladet. Nonemos ia selu. Masa parte ida husi nebeke imi halo ni voluntariamente. Sim, Unsa itabot hakarak voluntariamente e depois satang halo atividade de lau aing nebeke dok tebes. Aunay si te jovem kali te halo botuma jablan ni lebok sanai. Jadi primeiro tamba se itami luko sandar rumah itu ne voluntari ni tab patokan de bangsa. Halo botuma se precisa. Tapi individual hal participa em grupo da natureza né para trabalhar assim já voltar assim para poder participar não é obrigatório se parte dan tal parte no quase se kuliah kono ba dari participa me bela yang fundo soalnya jadi fila vai data ver pessoal assim akan envolver a bagaimana no cara contribui buat balu bahit rider mas que lamor jadi bagi valor itu. Sim, usi atividade lau aing, usi município to capital dele, iku sim consegue finalizar duni. Ainda nia sentimento o enhira sama capital dele kali. Oh ini o sentimento de mak hanoi mak kartu malala sepoda. Karena senti kusau nia gosto toban yang sudah beli. Tambah usi proses sudah lama nih dari rumah itu pobar kita ailara usi. Momo dari pobar teksumentu lete. Jadi sente essa gosto lagi ada. Mengira quando tem atividade hidup maka kita objetivo para todo o mundo dari dia, kami berarti tem atividade sukses. O sentimento contente na lima, tambah darume media feto ne, darume hari tem feto darume ni lala jadi. Tapi tak koko para pemuda masih bisa masalah kontak feto sudah partisipasi. Mas durante imilau aing entre imisirane ia condição saudável hotu Sim, saudável. Lá ida makmura so konsep. Quase se daqui para Serbane a condição dia porque babe se processo lá mais nem ada rumah itu so murah sana sana. Boleh balu kita baba yang bunga yang aing lebih polas dari rumah kampung kikuan yang aing tambah talau makas. Do dia seluk mak dari rumah boleh balu dari rumah mirang hamba konsumo be makmura menos alima tambah sudah dan tapi overall itu dia. Sim, grazinha. Aida to iku so hira hare dili sira lao sir contente diang ai. To na termina na sir na atividade. Unsa juventude adomi natureza ninia sentimento comentário wa hira imi termina doni imi atividade ho sucesso e imi participa hotu ia celebração comemoração lorong Masakre Santa Cruz. Saida makia imi da Hanoi wa hira imi lalau ikating dan ba nebeke itania ungai sira mus participa imi an ba Mani kona mai organização juventude da natureza muito bolinha sentimento bolinha participa ya comemoração lorong juventude e o Masakre Santa Cruz né primeiro organização logo depois de início também talaya osam talaya tidak kobasira dari sira espírito de nebeke para bodu para fo saya maksiranya organização então em hira quando organização lá ini lao dia patut sira lao nessa presidente primeiro vamos ministro aku orang kelaran sira retira orang kelaran vamos dia não buena para Bem, bacana mesmo pergunta sobre o moço minha presidente, a nessa coordenadora, minha noiva, minha sentimento,
sempre ia tidak mak hal sempre anu kata juventude bem juventude di luar bem sira ulu bele sama-sama jadi mas sempre anu sempre con ia selalu religion anu sempre anu dia dia kalau cuma dia yang kita sedikit roh ala espiritu sanadima saya pasal di dalam então kira sira tona ia ami mai ami to yeti ami sira patungela ia mateng ami tidak anu berarti ami mai tidak kan kira to yeti orang filkal kata oh sira tona ia mai nice nice sangat pas ami mai tadi Hakura kita kan mana sira yeti lai mai ana sira tengela mai sira halai gitu Ini apa sih sudah malu kan? Bila sudah ini memang ini kalau ini kita jadi sama gitu. Jadi mana ini? Jadi kalau sedikit lorong kalau tidak kantor tidak ada kontak tu balik. Sertona ia bokau. Tahu perak. Berarti sih waktu tu ya spiritu dan memang karena form untuk beli. Wahira ini dia onji. Sudah kontak tu kata de. Oh ini orang ia mana ini. Tona ia bokau. Kamu harus senti kita. Jovem sira ini, sira mesti kontribusi na sauna itu lah sira justru lewasang dari justru sira saya menjadi nakar pada lebih mau konteks sira lebih ke voluntar, konteks sira lebih ke saugati, lebih sudah. Kalau kita memang, misalnya sira tahu ini, buat tidak memang pasti berani kata. Tidak itu organisasi juventude ini pasti lebih kon utama yang juventude ini pasti. Kalau jadi kalau mana nih tona, kami mendenti solo, yang kata kami sembarang kata laut jadi kami bela lawan, jadi itu tu bela lawan, kami sering kita lawan, kata jangan kita Sing Rona kata ke lau aing lau aktivitas di dahulu si ininya. Boleh explica antes ini lau aing beda. Lau aing dari itu ada miru lau aing ada miru desnya lau aing kita lau aing sini dia mereka langsung ada di luar. Ini hau lau aing ada di luar. Mungkin kami yang sira memang sira memang sira apa primeiro sira lau aing ada di luar. Ini kami sebenarnya organisasi yang di Indonesia, saya seki kala. Tahun sira lawan ini, lolosnya kalau boleh kita dia tumai, lolosnya mau bela sedih ke mana balan, kami ni mau terjun lawan 2016 ni. Tapi lawan ini, primeiro lasi mereka terlapar atau tu kata betul rumah natureza lawan lagi mau. Tapi lawan ini sira objektif kata. Tu conhece de que a natureza de Morro, até nem história passada de Morro, mas sama que tu responde presente e futuro kan será mais ou menos. Okay. Ya tu conhece de que a natureza de Morro. De segundo maka kita tu for valor ba formação será mesmo que kita for na verdade meio sira. Você formação caráter sira, formação área cada divisão sira mesmo sira é tama maka sira aplica em momento lawan ini. Então ia lawan ini mah bele atau dulu maka tak sira ia komplain hari dan ini. Saya mesti tu halu ni sira solution. Ia lawan ini kita bele dia kata upaya menyemangkan yang bele lala balor. Bele ekonomi organisasi balor tambah kita berhati ni kata. Moro ni pura balor sana. Ia हमने bila sira lawan, minggu lawan hale dulu. Nanti kata ini label tsunami pura natureza de Morro. Ele tem que mal para ele também. Então ainda nem mais sempre vai mais também. Akar lawan. Oke. Lawaing udar aktivitas di ida hut husi JAM yang wangi kuliah kon aba iminya aktivitas di dane lawaing yang beli explica kalai saya maka JAM ne rasi. I JAM ne nia estabelece ia satinang. JAM ne ia Timor ane loke ahli ia dinan 2014. Aí se membro na Nacional de Sinat, memang sira jovem lolo de Sinat, sira hamutu beli forma organisasi. No organisasi ne adaptasi membro ida nia mapalista.
João, minha mamãe para assim, grupo de escola Indonésia na Bang, eu me aprendi kalau masih, depois mais aku mulai fazer jovem também, jovem sila ini, eu também tu pouco pela kali, grupo organização de mais juventude da natureza. No, kalau Indonesia bebeng menaruh mapala. Mapala. Masih Mahasiswa pencinta alam. Sim, tá, mas oke, baseado no contexto timor-nya, misalnya dunia asik, kita tahu juventude da natureza. Kita resistiu na ia apa ya? Oke. Ia resistiu ia 2017, sim, 2005 para 2005, registrado no Posai Pública na Bahia, Jornal República kata Juventude da Natureza saya nessa uma associação nacional, Bahia Grupo da Natureza. Ini membro ya Hira? Ami membro, ami ya membro completo ia 144. Mas pelo que tinha 2014, mas membro tuan tama benar-benar da força semana membro. Então membro completo na muito 144 ia membro especial muito naik e depois agora darang ita ia colocar na sana, colocar na minha filial da escola e ele foi uma escola todo. Sekolah Universidade da Paz também dalam sama estudante da Universidade. Dia Universidade da Paz, Universidade Timor Oriental, Vital. Dia kalau ke nível secundário maka kalau sexto. Dia mesmo kalau ke sekolah toda na sekolah secundário Nino Santana, sekolah técnica vocacional de Leonia, depois estamos kalau ke sekolah high school Motuma. Dia Mera Lama. Ini programa ni saya dede. Além de lawai. Kita ya organização Juventude da Natureza ya programa kita kelas mana programa kita kanaran divisão. Oh divisão. Sim, kita ada divisão hard, divisão sociocultura. Depois estamos divisão espeleologia, patuarnia. Kita masih divisão alpinista. Kita boleh pernah foto, sama kita foto, fotonya. Depois estamos boleh pernah ya atendimento ambiental. Divisão de atendimento ambiental, memang. Ada divisão ni ia divisão anual, ini area Oke. Aida Rasik durante JIN saya dan maka Aida aprende Husin ba. Ya, banyak kalau partisipa ya organisasi juga di natureza, betul mungkin ada yang kita aprende, bisa para quando administração kita aprende, depois técnico sapo kita aprende, vamos bisa para tu bela socializa a sua relação entre dia comunidade, jadi mesti depois técnico também para tu corpo kita aprende itu, depois anonimos com a família devemos mais diferente mesti a família devemos diferente saída dele no bisa para tu bela buka solução mais bagi problema kita sendiri. Sim, antong iha benefício when hira Aida hola di zaun hamutu ko kolega sira hamutu iha jaeng. Oke. Kita kira kali ba iminya lawaing da oing. Onsa Aida nia comentário ba pele envolve ang iha celebração lorong nasional juventude ini ang Ya, dari envolve ang 12 de novembro primeiro sempre tudo como ver o partido da FPR no decido para coincidir para produzir kita hendak dua mata algo semanyamas masa para bela untuk solusi resolver para problem hidup problema hidup mental asul resa menos de ser dessa hal buka dalam dari problema malai susah buka dari dois gestão falaunya dari berbagai balik dari sentuh dulu kalau bela partisipa bela senti processo se tinha também se das produzir halama dari bisa naik apa sih dapat bukti memang sih halama aí hari laut senti berbagai nanti
Então, se oferece uma boa para você lá, muito sempre que acho que ela outro uma big garoto para você. Sim. Ita kuliah kono ba lorong nasional juventude Grazinha. La ses husi atividade governunya, nebe que responsabiliza husi Ministério Juventude Arte e Cultura, nebe que hareba iminya alala organização imi juventude ida. Durante dani imi ha cooperação ou apoio rumah hamutuko MZA. Sim, eu quando apoio você, já mais fazer organização e se apoio de trabalho administração, vai programa lá, quando está o parceiro, então já apoio para será apoio mais de carabina será aprovar vai administração ou fazer vai nível de juventude. Sim, iha aktividade da sela-sala ini halau ho MZA ida make sekolah ai larang. Boleh explicar dok sekolah ai larang ni saida? Sekolah ai larang ni ini ada programa lagi anual. Karabinan kita sampai dari bisa. Dan ini programa jadi memang nasional. Negara phone kita bawa masih sama. Sekolah ai larang kita ni kita halau kita oportunidade para jovens será pouco decidare a sanolo da cinema mais da vida cinema olha o da cinema né será betul dia direito para poder participar da escola na escola lá na kita não membantu kita com uma banda por exemplo kita não será com uma cultura governania psicologia não será com uma administra treinamento alimentar não com uma educação cívica basira saída na liderança número socorros Mengurus binatang mera liga ho liga sira insano sira bana bala samsara sira tri bana buja mera dulu liga bala koba yusubetu sira bana aprende tak mau sekolah lalu depois sira aprende outro sira aplica keras dia sekolah lain ini sekolah lain itu lah berita ya ini saya bagaimana berita ya betul lah itu baru ni enak kalau sira kita sekolah dan itu memang laya istri laya ready laya betul-betul bak dari dunia lain bisa. Kono ba sekolah larang ni ida involve hotu? Sim, quase sekolah larang itu masih itu manajer 2019 sampai 2019. Ini fing halo dahulu ke ini halo bebe kona? Sekolah larang ni halo dalam primeiro halo em 2016. Dinantina agora dinantina igual vamos. Mas que dinantina ikalah yang kami apoio si Ministério Paulo dinantina ikalah yang fun sebagai tanah kami dari mana tinggal di negeri ke benefício ini importante bagi orang itu. Dalam hal sebagai Paulo sila ko saya membro sila ko participar organização lá, mas bem eventual sila ko participar berbanyak. Então ini sila sekolah lain oportunidade bagi orang itu berpas. Oke. Sing kita kuliah kono ba juventude adomi natureza adomi natureza kita kuliah kono ba natureza timornia imbele explica to kono ba natureza timornia oisa kita kuliah kono ba natureza ni kau tidak dipikir natureza ni ya sera natureza ni mahu berdiri mahu ini dia punya kultura ini dia punya identidade dia mahu dia rasa língua símbolo será mesmo lá nesse. E a natureza né, do mundo começar a nível de cultural, vida social, nossa comunidade nossa, caráter acadêmico de nossa, sexo, pensamento, humanidade, miséria, então, dia terreno olha para baixo, tudo da natureza. Bagaimana kita sebut dia mana? Saya mana mana natureza, lá precisa de uma água de beleza ali. Precisa lolor ou informação nada. Porque você para ali o link que dá aí da bisa ini. Saya pessoal de entrar no interesse ni dia di bayar dia di minha vida de dinheiro. Dia pessoal do dinheiro. Sama kita boleh reconhecer tanya para boleh contribuir dengan Sing aida
Husi atividade nebe que já é na lona ou em Grazinha explica sai além de lá ai escola ilarang do pesil selo luar membro ida nebe maka ita bot kona los ita botnya larang aktividade sirane. Actividade quase cotidiana, agora só dia kata dia grupo pada natureza mesti divisão kan konvensional. No orasi fokus bayiha sarfomia depois sangat kuat. Iya nebedet maka ita bot visita ona. Ba aventuran. Poho sanita. Walau dia quase ba visita kan mabe jauh ta visita kan. Anexamos poho kablaki, poho ramelau, poho perdido, depois Ilimano, que participa. No, já tá foi corrida nele, pessoal, quase veio algo que visita também. Veio parte da Papuapia, estamos para Papuapia que é base de aí na Uruguai. Vamos ir a Flecha, vamos participar. Sim, eu fui para Grazinha, onde kita conversa sobre organização JAN, JAN mas halo hanesang estudo deh, hanesang estudo comparação comparativo ba Indonesia. Saya makin me aprende na ba, no ia fating lebih makin me aprende ba. Ya, baik penerap yang mengenai partisipasi estudo comparativo di Indonesia, di bagian set apa jawabannya. Dihawasi kalau boleh mana negara ia suruh komparatif dengan bahwa di muda aku boleh aku lagi apa mengsesuaikan negara apa terus dia kalau fatwa kalau saya naik di kali kali kan hari fatwa itu ini potensi apa itu oke tulis fatwa itu nama orang dalam kita yang fatwa kira-kira semua boleh betul tapi kalau saya sampai itu então kami bayar dokter lah, kami harus membanding kami kalau kami biasa kelas D yang biasa mungkin guru baru itu yang dokter si mapalakling nasi sira SC grupo free palawa tahu grupo kami grupo kami itu sira lo yang bahalo sudah seluruh kami bahaya yang sama satu kita saya satu turisme teknik sira jalan konoba teknik sira bisa saya mau teknik yang belajar uang ni saya mau verna aja pandai hari bayar sesuatu keren konoba bisa ya bagaimana langkah dan sama kesibu kesitani serani tunggali satali nansa ular dulu yang bangsa saya nansa minta bentuk konoba terus diri teliga banyak konsep sambentan apa ini konoba bisa halo turismo juga mau bukan tadi ini komisa halo mana misalnya heran ba benar ba yang lebih sudah efektif bisa hal yang saya efektif berbeda support itu atama osang ini sih tapi turismo sebenarnya dan support itu atama osang dengan organisasi juga banyak Sing ita kuliah kona ba natureza, ita kuliah mus kona ba bida moris umana emaniang nebeke ihat timor iha ida nebeke sempre sai atenção pod governo ne wanghira sira TCI ou sela sira sunu ne wanghira lo sada tempo udang atu mai wan sai bine hari baida ne dar juventude iya nesam kengeng ni hari baida masira dan comunidades na TCI sudah livro Iya, em 2021 ia dar sucesso UNICEF nele 4 bilhões reais no ARD, depois só ele escolheu, né? Total dar sucesso UNICEF na Equimor. Então, tem área com a Bahia, kita compreende, a unidade será em outro mundo, se vê uma vida do futuro, é uma statement de negócio, na natureza, será uma DCI do FAN. Tapi ininya governo sira mu sira serviço máximo sira lo sira cria uma condição sira deve maklesiai sira programa de maida ainda ini programa ya ona
Maneira que está sendo nessa comunidade, nessa jovem, uma pequena família socialização. Mas que está ali, a madala para que tem a comunidade, ali está com tudo diretamente para você nessa linha, lá não está. Nessa experiência de rinho, maneira quando vai fogo de leve quando mama, ela virar na pá, diana diretamente do rasema, do desenho, a socialização, uma comunidade assim, também na outra da serviço muito como ministério, nurse box, às vezes nurse box. Usando a informação para a comunidade civil, a minha meia se impacta muito da IONSA, né? Cada informação da comunidade, depois, cada programa devemos ter em algo, de jornada civil, a comunidade civil, eu sempre olho na IONSA pura, ou sempre, não é nem isso. Mas é diretamente, bahasei, bagulho, a comunidade a dizer, mas também ia cada serviço da íamos equipa de danar guarda de florestação. Desse serviço máximo, você não tem que ter máximo não. Aí quando aí lá ainda não me mais da beleza, ainda não me beleza, ainda não tem que cuidar do local de serviço máximo de guarda de florestação. Mas vezes a significa que tem serviço guarda de florestação, gente seguindo, de transição de gente, não está tendo mal socialização. Ou formação de socialização, comunidade Sim, ainda nudar membro ita dehang ita juventude adomi natureza. Waisa itanya sentimento wengira hare itanya natureza hanya sang mengalami kerusakan hetang istraga nudar membro tambah itu pun aktividade untuk dipeke menyatu nini duho natureza sentimento alusa quando hare baidane kerusakan alam. Sentimento banhira quando hare alusira como estraga ambiente sana senti triste. Amba वो दिला ने बिमा यह और तो कोई बुरा बेटे पाकिस्तान में कुछ नहीं आपको ने भी को बैठ रहा हो दारुमा तो tempo inundação por beirada pirona esse por beirada sai ali surto do laço depois vem sai marrom daruma rimanas depois vem oxigênio darumos foi parte do meio porque ele fala Mahira quando testada uma foto do sentimento dele. O sentimento triste Mahira quando parede de amal ser como ele está essa tapi e a partir da rumah a necessidade uma obedecer para halas. Abe itu mudar jovem que mudar di luar tempat itu angin basira bisa pakai mudar nak pakai tu. Antang kontribusi kita buat yang fuhanoing na fating ba itanya maluk siranya. Sim. Ita buat halona ida. Se kuliah quando uma contribuição da rumah essa pessoa mudou tu for contribuição. Da rumah itu contribuição da rumah mas mampu dah. Pablo bodi. Tapi bot nilai bem kau senti bela para tu bela ko kita kau hal dah. Kau hanoi. Depois laus kuliah deh tapi kau asal. Da rumah kita precisa para emak kuliah kau hasil lu kita hal dah. Kita dah jauh kita di luar itu mampu kau hal buklai. Depois por exemplo basira waktu sira hari Desse não ter sira sempre melhor de novo, ser salvo. Sim, Crazinha, ita kuliah quando a natureza e depois quando acontece desastres naturais e depois imine envolvimento ia lá para ihan ba. Acontece desastre natural. Sim. E aqui no 2021, na São Paulo, tem uma parte não. Tem uma parte muito boa, muito interessante de cultura, no grupo dos ministros brasileiros, número de acontece na São Paulo, tem serviço muito bom geral, pode a socialização, a toda a comunidade será de mesma, saiu na vítima vai desastre naturais na Ásia, que vem pela parte da toda a comunidade será sai depois muda a ecoa, a socialização, a informação, kama saiu na cidade, tudo kama saiu na canção da parte como foi, nem ideia. Dan bagas ini sebisa untuk kita so anjela tak diretamente ini ya tu formação quando vai dani ita jeng se boleh kalau formação dia ho desastre nia ia jeng kita jana sa sim ita jeng sampai na kono basa ita ne ita aprende
observasi Indonesia, depois só ia timur mas kita seleção muito cogumelos, normalmente quando acontece missão uma kita la seleção muito determinada só não vê participe dela com a atividade uma coisa de isso a coisa com matéria de uma ele liga moçada Aida consegue envolver itu aktividade desastre naturais lah, apoio rumah. Quando vai desastre naturais, babai como que tem juga sambung maka ini sempre envolvendo, quase mira como kita desastre sering, pasti ada organisasi yang grupo se delega em indústria, aí não vamos ser parte lá, e nós lá se parte desastre naturais nós íamos mira como ele não deve kita lá com dramelau vamos participar agora. Para yang malu mana yang itu dia tahu biasa. Kalau parte na vamos berbuka ni mako aku nasi mentera dalam gua mana yang gua aku itu terus aku participar gua. No longe dia desastre natural sama ainda sama ya kau itu envolvente. Sim, furak no akar kuliah barak sobre ipinha atividade. Mai be itanya tempo maka termina itanya programa ba win lorong niang mai be antes hautaka programa idane ba idi sangohing aida sa mensagem maka ida karak husik relaciona ho aida no dar membro nia atividade Ya mensagem ba jovem itu mal jovem sih kata kau tu participa em atividade serebe maka bela ko vantagem baita como bem masalah kasih ala bela tu rumah para nem quase que eu muito persistente que ada do tapi be ko alu dari mama mato beli si termo organização essa secretaria dominatresa ini ya mensagem mereka grazinha no presidente akara husik mensagem furak ba itanya membro o ba juventude sera in geral. Dia yang primeiro juventude sera itu kata jadi agora dalam bloco recrutamento ba membro fogo. Os jovens serem mat nonton hari corona kari kita você vele academia de fatometa para ver registro de uma parte da música. Depois esse segundo na parte em meio do espírito nacionalismo, patriotismo para berlepas bantuan nasional bantuan hidup di bawah. Di datang, jadi agora dalam tahap proses para ini kan, hari pai mai sira malu senang hari nonton hari ke interesse dele kontak kami di sosial media. Ya, kita kami ini kan kami malu orang itu kami tahu itu sih. Oke, obrigado Barak ba imini yang presença ba o lorong espera irane laos ikus ba imini presença juventude dominatoreza ne presença iha programa irane ita se asuru malu fali edição especial wen hira imi atividade VLP se convida imitan ho di bele ita fahe informação ba malu ba itanya atividade ba itanya parceira o governo sira nebe sucesso na fating ba imi juventude dominatoreza cuidado na fating natureza timor niang imi masih ia papel ida wen satu for Hanoi socializa hutu atau ema hutu laos juventude det ba hutu atau cuidado itanya natureza tambah quando itanya natureza hetang estraga então se sai desastre laos ita hadomi natureza mas be desastre natureza maka se acontece nebe ZHN ini ia papel importante ba idane e obrigado ba iminya presença ba edição ohingnya dia maluk harenain sira idane makita nia programa ba edição ohing nebeke hanesang ohing itu conversa ona o presidente juventude dominatoreza o nia membro ida nebeke pinda dau ke
envolve hutu ia atividade lau aing niang. Kata ke juventude mos ia papel importante laos det ia tempo passado, ia tempo resistência ba ukun rasikang, mas be ia processo ukun angida agora juventude mos rola papel importante. Pensa atau preense atividade que positivo ho di bele hamutu ho governo ukun na insira ho di desenvolve Timor Leste que dia kliutang iha futuro. How Evangelista Santos Megana hamutu pa equipa produção nebe serviço ba programa idane. Obrigado. Ita suruh malufali iha edição seruknya. Obrigado.